Uyu munsi tugiye kubategurira umuti ukize ku mbaraga nyinshi zo kuvura indwara zibasira mu ihuriro ry'ingingo cyane cyane kutabasha guhina amavi, amagufwa n'imbavu. Niba uhorana uburibwe bw'aho ingingo zihurira n'amagufwa, uyu muti karemano ni wo tugiye kuwutegurira kandi uzagukiza ibibazo umaranye iminsi. Birahagije kuwukandisha hakurya buri mugoroba wenda kuryama maze ukabyuka mu gitondo wakize amavunane yose. Uburibwe bwo mu ngingo wabyukanaga mu gitondo buzayoyoka kandi imidido n'ahandi hantu hose habyimbye hazasubirana. Numara iminsi 7 uri gukoresha uyu muti zarangira uri kubasha guhina amaboko n'amaguru nta mbogamizi. Ufite umudendezo wo kwisiga uyu muti mu mavi, bitugu, umugongo, ingasire z'umugongo. Bigira umumaro wo kurwanya ubwivumbure bwose bw'umubiri. Mu gukora uyu muti turakoresha ibirungo 3 gusa. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video maze nkumenera ubwiru bwihishe muri iki kinyobwa gikora ibitangaza byo gukumira no kuvura uburibwe bwo mu mavi, mu mbavu, inkorora no mu ngasire z'umugongo. Ndagusobanurira akantu ku kandi. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Ihutire gukanda subscribe n'inzogera utazongera gucikwa n'ibi biganiro utapfa gusanga ahandi usibye kuri Muganga Desire TV. Ubuzima bwiza bugerwaho no gushakisha buri munsi cyatuma bugubwa neza. Iyo umaze kukimenya ukizirikaho icyo byagusaba cyose, bisaba kandi kuzinuka burundu ibintu byose byatuma ubuzima butokorwa. Tega amatwi nkumenera ubwiru bwihishe muri iki kinyobwa gikora ibitangaza byo gukumira no kuvura ibibazo by'umugongo, amavi, inkokora, imitsi n'ibindi byinshi. Ndagusobanurira akantu ku kandi. Twagiye. Kugira ngo dutegure uyu muti utangaje uvura no gukumira uburibwe bwo mu mavi, bitugu, umugongo, ingasire z'umugongo n'amagufwa, turakenera ibirungo 3 by'ingenzi byujuje ubuziranenge bwose. Uyu muti ugizwe n'ibirungo 3, abawukoresha bose bavuga ko ubavura neza uburibwe bwose bwo mu ngingo. Umuti ni umwimerere kandi nta ngaruka n'imwe utera. Byongeye kandi uvura n'izindi ndwara nyinshi. Ni umuti mwiza uvura mu ihuriro ry'ingingo n'amagufwa. Ikirungo cya mbere dukoresha ni amababi ya voka. Turakoresha amababi 7. Amababi ya voka yoroshya uburibwe kuko ashinzwe kugarura umutuzo mu bice by'umubiri byose. Ibi ni ukuri bitewe n'uko akize kuri huiles essentielles. Amavuta ahita ahagarika uburibwe bw'umubiri cyane cyane mu mavi na rubagimpande. Amababi ya voka ashobora kurwanya byoroshye uburibwe bwo mu birenge, mu mavi no mu biganza. Amababi ya voka ashobora kurwanya byoroshye uburibwe bwo mu birenge, mu mavi no mu biganza. Turayasekura nyuma yo kuyakatakata neza. Amababi ya voka adaha umunyu w'umurengera mu mubiri akawusohora hanze, bigatuma akiza ubwivumbure bwose. Nk'urukingo rwo gushanyarara gute no guhurirwa mu ngingo, icyayi cy'amababi ya voka ni indatwa kandi gikiza vuba. Hamwe no kunywa icyayi cyayo, wamasisha amazi ashyushye watogosheje mu mababi ya voka ku mavi n'ahandi uri kuribwa. Uyu muti ukiza kandi imitsi yabyimbye no kurwingwa n'inzuki. Nitumara gukatakata amababi ya voka, turayashyira mu rwabya. Ikirungo cya kabiri ni romare. Turakoresha amababi ya romare mabisi kandi udushami 2 turahagije. Turasoroma tubabi tw'utu dushami. Abantu bamaze imyaka myinshi bakoresha romare mu kwivura rubagimpande gute, gushanyarara, varikoze, kuribwa n'imitsi no kunanirwa guhina. Abantu barwaye mu mavi hose bakwiriye kwerekeza amaso kuri iki kimera gihebuje. Muri romare habonekamo antioxidant nyinshi zishinzwe guhangana n'uburibwe bwo mu ngingo. Amavuta essentielles aboneka muri romare ni umuti karemano uhambaye wo kuribwa mu mavi no mu bugombambari. Higanjemo ibinyabutabire bya cineole, camphore, borneol, pinene, saponine na tanine. Habonekamo kandi substance zirura nazo zifasha iki kimera kukiza indwara z'umubiri. Turafataho ikiyiko cy'utubabi twa romare, turatwoza mu mazi hanyuma tuyungurure. Ubuze romare mbisi wakoresha romare yumye. Turashyira amababi ya romare muri rwabya twashyizemo amababi ya voka. Ikirungo cya 3 ni amavuta ya elayo. Ukwiriye gutoranya amavuta yujuje ubuziranenge kuko abatubuzi babaye benshi. Uzareba yanditseho extra virgin olive oil yakorewe mu Butaliyani no muri Espagne. Aya mavuta aragerageza.
Impamvu abanyabuzima bayita ikinyobwa kivura nuko akize ku mbaraga zikiza ubwivumbure bw'umubiri no kuribwa mu ihuriro ry'ingingo. Turakenera iki kirahuri dusukemo desilitiro 2 za Elayo. Wari uzi ko mililitiro 50 za Elayo gusa zabasha kukuvura uburibwe bwo mu mavi mu buryo bungana na miligarama 200 z'ibinini bya ibuprofene? Amavuta ya Elayo mwimerere ntatera ingaruka n'imwe. Niyo mpamvu tubasaba kwizirika ku bintu byose by'umwimerere kugira ngo ubuzima bwanyu bugwize umuze muke. Turasuka amavuta ya Elayo muri ya mababi ya voka na romare. Turapfundikira urwabya hanyuma ducanire. Mureke dukore uyu muti ufasha kutuvura uburibwe bwo mu mavi bwose. Mbere na mbere turashaka isafuriya nini cyane. 1/2 tucyuzuzemo amazi. Turatogosa amazi kugeza aseruye neza. Rwabya twashizemo bya birungo turarurambikamo. Turagabanya umuriro hasigara umuriro uringaniye. Biramarana iminota 30 gusa. Turabivangavanga neza kugeza binoze neza. Iyi mvange ya romari, amababi ya voka na Elayo ivura indwara nyinshi. Uyu muti ni umugisha mu kuvura rubagimpande, gute no gushanyarara. Wongera imbaraga zo mu mavi no mwihiniro hose maze bikarwanya rubagimpande zose. Nyuma y'iminota 30 turazimya gaze. Turareka bimara n'iminota 20 kugeza bimaze guhora neza. Noneho turayungurura dusigarana umuti wacu. Agacupa twashizemo umuti dusabwa kugapfundikira neza cyane. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kubika umuti wacu. Dushobora kuvanamo ibirahuri 3 byuzuyemo umuti udukiza uburibwe bwo mu mavi. Ushobora no kuwusiga ku ngasire z'umugongo ukarushaho kugubwa neza. Uvura kandi nerve sciatique, imidido, kubyimba kw'imitsi yo mu maboko, amaguru n'ibirenge. Ukwiriye gusiga uyu muti ahantu hose uri kuribwa buri mugoroba wenda kuryama. Numara icyumweru ukoresha uyu muti uzatangazwa n'inyungu zakugezaho. Ntuzongera kuribwa mu ihiniro no mu magufwa. Amagufwa yawe yo mu mugongo azayega neza. Igihe wumvise uri kuribwa uzajya uhita ukoresha uyu muti. Kugira ngo uyu muti ugukize neza usabwa kuba uhagaritse umunyu wo mu gikoni, guhagarika burundu isukari, kugabanya amavuta, guca ukubiri na soda n'inzoga. Ni byiza kwimenyereza kurya 2 ku munsi gusa mu masaha ya mu gitondo no ku manywa. Ukamenya ko ukwiriye kunywa amazi ahagije habura isaha ngo urye, yaba mu gitondo cyangwa ku manywa. Bibaye byiza cyane mu gitondo waje unywa amazi akamuriyemo indimu ukavangamo n'ubuki utarwaye diyabete. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Nibari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.